¿Cuáles son las rocas metamórficas? Las rocas metamórficas se han modificado por el calor, la presión y el proceso químico generalmente mientras enterrado profundamente debajo de la superficie de la Tierra. Hello? Aquí no contesta ningú, em sembla? Que hi ha algú? Digui! Tenim una invitació pel sopar del cor jove escènic. Que ens podries obrir la porta, per favor? Tinc unes guins al peu i no em va bé baixar. Veniu en un altre moment. Tenim una invitació del senyor del castell. O baixes o et tallaran el cap perquè em xivaré. Ai, noi, mira. Ni noi, ni null. T'ordeno que ens obris la porta ja, gandul. Pep, a mi no em tallaran el cap de res, Que sàpigues que sóc el prefe del rei. Au, a pastar fang. Dios. What?
Mira que vaya. Nena, quin cuerpazo. Tira. Mira. Uña. Dale. Dale. ¿Qué es que no hay? Benvinguts a la festa de graduació 2017!
quiets aquí. Ai, estira't bé aquí, fill meu. Quiets! Parleu vosaltres dos. Ara agafa-li la mà i fes-li un petó. Molt bé, perfecte. No em mireu. Ai. No em mireu. Molt bé. Ai, Pau, que sexy. Les tomes falses serà el dominador d'aquest dia. Deixa'm passar. Posaràs les tomes falses. Sí, clar. Ja hem acabat.